Kadam pini laso video lo nang tu na paklang pon po top 10 India app list nili na paklang pon po lapen ko so app si ko alo use nili laso list nang tu pini na paklang pon po video change prang nili nang tu pan isinan chun niri ikla nang litum jong si laso na video kela interest du panote la nili channel subscribe igta lapen bell icon ta nang litum press igta nili ka upload video nang tu apang sikelang pon long gifan nang litum jong si already subscribe tang panote la video le like tik chana te pine video la ponsena then mobile app paklang lo number 1 ke Facebook lo la number 2 ke WhatsApp 3 ke UC browser 4 के Facebook Messenger 5 share it 6 के Instagram 7 के Truecaller 8 के Hotstar 9 के Jio TV 10 के Paytm apps 11 nana lechana klang po Jio TV India long kan long use Jio TV India long use के 31.2 million lake 2019 September an loikela paan lo use lapen Paytm apps India long use ke 200 million lake February 2017 long sila paan use lo lapen Gmail ke India long use ke 317 million lapan India long non Gmail use bom lapen snapshot India long use ke 22.95 United States ke 101.25 France ke 21.25 lapen Facebook India long 260 million United States long 180 million Indonesia 130 million Brazil 120 million lapen like ki ke India long 60 million use bom lake non January 2020 an loke uthor lang susena WeChat India long 200 million mobile along use bom 2018 February an loke that has been Hello apps India long 50 million user use bom lake 2019 July an loke Twitter India long 11.45 million Indonesia long 10.65 million Russia long 9.45 Mexico long 9.45 million use bom lape India long Instagram ke 15 crore 45 lakh 30,000 Instagram India long use bom tulang susana WhatsApp ke India long 400 million user use bom lake July 2019 an lokela lapen YouTube ke India long use ke 500 million aglo YouTube holo India long ke ongnai ki use bang ke ongnai lo India long like April 10 2019 an lokela telang tusenang TikTok India long 20 million an use bom for total world long 40 million let's say 50% India long use TikTok ke 20 million punote te nali tuhan napak lang lo 10 India long use na app list nili napak lang lo nali tuhan si last video lang misal lo like comment lapen share it